sate ahin re chinte ya hin khumanga ama holum na ti avezini opakai na lampi so se Lampia nay puisingo ay huhinang boray o henule pa natsatehin ilang piso na nay puisin muhina kihon o pagkain ng lampiso si kahit tintay natin na lampian ay puisin mo ay huhinang boray apat sumting lampi imaunlaw o pagkain ng lampi so si kahit tintay natin lampian ay puisin mo nay tuin lang nay panpi